nam tak ilaingut habi bujuli nam tak kendai pungut menen kesengi kepada kesengi ublai pelan nok keseng len Hamas ilaingut kino stage belakit nap sepok Gaza lek pai biang dihajar ngut kinong Gaza serijong kisnong hadin belakut nok tma bat sengau sangsot ya kita kinong Jabalia kibadai pok Gaza hadin lek pai sak jong kisnong sengap i video har menakun Prime Minister jungkari Israel Netanyahu ulai warning sak Hamas ba ceasefire kan numpat kon lane kan numpat ni kajeng sedang jengkot tat lada ki Hamas ki peni ya ki hostage list ketom tang ni sengap ya ki kubor hadin bagari Israel bar kelana Hamas kajeng nasiat kajeng ki lane katama pren jengki kelapeni kajeng kun mentana kaliang ki Hamas bagari Israel kelekular lane sekular ban ya pelaj beriau markel yang lene kajeng pelaj ya ki beriau kamtam ke Israeli koidi bat ki Hamas ya ki hostage lane ki beriau ki ba kenap sepok Gaza hakane ke singi ublai nagal yang kaseng lene Hamas klap pelaj laingot ki kentai kata ka Emily Damari karomi konen bat ka doran sting prachar ki belum laingot ba kaseng lene Hamas klap kenap kata hakan nyau tarik bana Oktober arjar pulai hakaba hakate tarik kaseng lene Hamas laj ban atak ya ki wei ne pukisnong hapo beran border bat ke Gaza bakari Israel berkajing sedang jong thama bajing at kebajur hapadeng kesenglan Hamas bakari Israel kelas dang hi nagate kajing jaha kate kanyu tarik Oktober arajar arpulai philaban i hangne kajing tho kaba 3 Israeli hostage release Sunday January 19 2025 from Gaza were united with their families kaumot bagi laingot ki hostage nung Israel kalau pelaj diglan senglan Hamas napok Gaza mentah kledon ringkan lane kledon lang bat lagi jong ke bahieng hasam hadin kajing ap kami kebala bun bunai katala khatsan banai tami ai hapadeng katma hapadeng kesenglan Hamas bakari Israel berasa kinap ya kita sepok Gaza kalau kajing kemen ke bakrau bahieng hasam jong ti laingot kebala pelaj mentah kesenglan Hamas bat kinong Israel kibabun kilong yeng kila ap kami lenti bagi bahieng jong kiro kin yo no banyo ir jong di sem kalau sakit nap sepok Gaza de kleseng leno Hamas bat kermen ru kin Israel bagi tei gibriu kurang dan pok Gaza kin selap man phasuk selagi jong di bahieng sem saus pa new puis ni ka Emily Damari klapoi sajien ong ga kami jong ka kamandi Damari bat kibabun ru kiwei kilong yeng ki kermen lani ki am yale jong ki bathon kibrang don sepok Gaza mentah bat kibaying cuma stain bercar lane ka doron stain bercaro kila ais dan danam kum ka hero ya ka dodo lane ka doron stain bercar hadin kesenglan Hamas klub lat ya ka lakumba saus pak nyu puis ni hadin melkidnap sepok Gaza da kesenglan Hamas bat yakine kilaingun kesenglan Hamas kal IT sekaret keras keberan sepok Gaza City bat na Gaza City lawan dalam da security force ban IT saksipai jongari Israel ban nagleng Prime Minister jongati gari Israel ru Benjamin Netanyahu ulaong baglalan naga jingdum lai pulai ngot kinong Israel lane ki hostage klus kinap spok Gaza kini bujuli namta khandai spa kinong Palestine napo Israel hakba lai pulai ngot naki gidei ki hostage kilo kinap dak Hamas ha umanai Oktober new tarik arjat arpulai balaong bahagan kajing plat margeliang kidon katong ngut kinong Palestine dan kinong Gaza tiwakam bakadai kajing job ya kisenglan Hamas namaradu kendai pungut kinong Palestine la pelat kari Israel namta kita ki laingut ki hostage bak Hamas kala kenam hajar ngut kinong Palestine klara lagi jong kiten kijan bat ki tiar kitar jongki selagi jongki yang hakan kesing play hadin melakut no atma dan kajing sing ASEAN apreng sipai Israel bat kena Hamas Walid Abu Jam ubadai wei naginong Jabalia kasnong kabla setherbom hadi sipai jongkari Israel hadin kajing kiatma bat kena Hamas umman 7 petsnong bat mentalon pai bang sesnong bat luyathu ba umdani eisu hagati kisa kasak kacengu nadu kaying kisem bat kicar gitar sakawai ru kentai kabakarteng garana mosan kaba sau place nem kalaong kane kalaong bangla pipe nglawan pipe yang spok snong ngojungi ka Jabalia ngan pipe yang sakayeng kasem ngojungi Henry ngin ngiklam don su kayeng
susa tang thli bar suda Henry wala kataru kadai beji kayeng kajungi kasnong kajungi haba perkhan ya katma preng kaseng lena Hamas bakari Israel nem spajung Israel haba perkhan ya ki pat nong jong gasa lasngus nei namar bebun ki haban mi la jong kisnong bar haba ki wan phai kim klem isu ya ki yeng kisem ki badon kato nepat ki I makanaru dalong ki bacot lanai ki bala pral khot khai namar kajing terbom bar kajing siat ka basir kai ya pedeng ki supaya Israel bar kaseng lena Hamas haba ki pat ba nong gasa lani ki tinong jawal ya ki phai sil jong ki yeng kisem makanaru lanai jong kasnong hato kila mo bantai pat il jong ki yeng lane kin penbiang ya bam kadi kakup kasem bagi we pat jing rekam ki khon ki ti kalang basos nei le perkat ya kelung kena bat ikentei namar bakim doni isu wat ka jing kalapra kasnong ngatha baro kalapra na kate yatma tekat ba katma preng senglen Hamas bakar Israel kalas dang ban poi sik wakot ha ka jing keran ban nagaliang Prime Minister jong Israel pat ulaong bakat ba kaseng lano Hamas kampat pelat lot igilis jong gibriu kalau kidnap sepo Gaza napo Israel kabumut ka Israel kampat hun ya kane kajing soy sirkular ban sang Asian sakui pat khubor laong ba du kakandai ngot gibriu gidang klan adu arab san ngot gidang mansau hajing terbom supaya Israel ya ka wein gi jaka Gaza kata kalong laikin ta haiswa kajing dile ban penbena ya kate kajing ceasefire ne kajing sang Asian happening giti armamla baru nagliang ga United Nation menta lapen krai sesai ya kitrok bankit ya kinam ki marba mardi ki janji na nam ta ginong Palestine ki bladu no ya jong ki ying kisam bar kito kuli phai no selagi jong ki jaka selagi jong kisnong tetangum ne nam ta kan video ngini ap iwi pat khubor kaban mi napo Israel ban napo Gaza balsun syar di Hamas kumda subscribe ya kan channel by pila bani on dengan belum kublai sebut